Turi kuwa gatatu tariki 23 Werurwe mwaka 2022. Ni umunsi wa 82 w'uyu mwaka turimo wa 2022. Bivuga ko hasigaye iminsi 283 kugira ngo uyu mwaka tuwugere ku musozo. Ubwo hagati ya tariki 23 Werurwe 2022 na 31 Ukuboza 2022 harimo iminsi igera kuri 283. Uyu munsi ahahise. Ese niki cyabaye kuri uyu munsi mu myaka yashize? Tariki 23 Werurwe mwaka 1657 Ubufaransa n'Ubwongereza bishyize hamwe kugira ngo barwanye ubwami bwa Espagne. Bavuga ko bangamiye amahoro mu Burayi. Ku itariki nk'iyi kandi mu mwaka w'1775 Patrick Henry, umwe mu ntwari z'impinduramatwara y'Abanyamerika, igihe yagizaga ijambo ku bari bitabiriye inama ya kabiri yabereye muri Virginia, yavuze amagambo agira ati "Give me liberty or give me death." Kuri we ngo yumvaga aho kugira ngo abeho atisanzuye yapfa. Tariki 23 ukwezi kwa gatatu mwaka 1848 igihugu cya Hongiriya cyatangaje ko kibonye ubwigenge, nubwo nyuma cyaje gusubira ku bwami bwa Autriche na Hongrie. Icyo gihe mwaka 1848 hari impinduramatwara zikomeye cyane mu bihugu byo mu Burayi bwo hagati. Tariki 23 Werurwe mwaka 1857 nibwo bwa mbere hakozwe ascenseur yubatswe ndetse muri leta ya New York muri Leta Zunze za Amerika mu gace kazwi nka Broadway, na agace karangwamo ubucuruzi bukomeye. Tariki 23 Werurwe mwaka 1858 Eliezer Gardner wo muri Philadelphia yazanye bwa mbere imodoka zigendera ku byuma ariko zitwarwa n'insinga z'amashanyarazi ziba ziri hejuru. Tariki 23 Werurwe mwaka 1862 Thomas Stonewall, uyu yari umujenerali wo muri Confederate ni za leta zari zarigumiye kuri Leta Zunze za Amerika, yatsinzwe urugamba rukumbi muri American Civil War cyangwa se Guerre de Sécession yabaye muri Leta Zunze za Amerika. Ni urugamba rwonyine yatsinzwe muri Kernstown muri Leta ya Virginia. Tariki 23 Werurwe mwaka 1880 John Sterling wo mu gace ka Nana ko muri Wisconsin muri Leta Zunze za Amerika yazanye imashini ya mbere isingano ndetse ituma umusaruro w'ingano ndetse n'ifarini ziyikomokamo wiyongera ku kigero cya 70%. Tariki 23 Werurwe mwaka 1901 ingabo z'Abanyamerika zaziyobowe na Brigadier General Frederick Funston zateye muri yombi Emilio Aguinaldo, umuyobozi w'agatsiko kari karigumuye mu myivumbagato yabaye muri Philippines mwaka w'1899. Tariki 23 Werurwe mwaka 1903 The Frere Wright cyangwa se Wright Brother, aba nibo bantu bavumbuye indege bahawe uburenganzira bwo kuzigurutsa na departement ibishinzwe muri Leta Zunze za Amerika. Tariki 23 Werurwe mwaka 1909 Theodore Roosevelt wari perezida wa Leta Zunze za Amerika icyo gihe yatangiye uruzinduko muri Afurika bitewe inkunga na National Geographic. Iyi tariki kandi mwaka w'1909 Lieutenant Ernest Shackleton yavumbuye aho isi irangirira mu majyepfo, no kuvuga Southern Pole. Uyu muri Lieutenant yari Umwongereza. Tariki 23 Werurwe mwaka 1917 umwami w'abami w'ubwami bwa Autriche na Hongrie Charles wa mbere yasabye Ubufaransa ko bagirana ibiganiro by'amahoro nyuma yuko babonaga intambara ya mbere y'isi iri kugenda ibatsinda. Tariki 23 Werurwe mwaka 1920 Ubwongereza bwanenze Leta Zunze za Amerika kubera ko yari yanze kwinjira muri League of Nations,
League of Nations umuntu yagereranya na ONU y'ubu. Tariki 23 Werurwe mwaka w'1921 Arthur G. Hamilton yashyizeho gahigo gashya ko gusimbuka avuye mu mutaka ari ku butumburuke bwa metero 7,737 n'ibice 12. Itariki 23 Werurwe mwaka w'1927 Captain Houghton Gray nawe yashyizeho kandi gahigo ko kuguruta umwuka w'umupira air balloon kuri kilometero zigera ku 8.6. Itariki 23 Werurwe mwaka w'1933 Reichstag ni nk'inteko ishinga amategeko y'Ubudage yahaye Adolf Hitler uburenganzira bwo kuyobora Ubudage atavugirwamo. Itariki nk'iyi kandi mwaka w'1942 Abayapani bigaruriye ikirwa cya Andaman mu nyanja y'Ubuhindi. Tariki 23 Werurwe mwaka w'1951 abasirikare b'Abanyamerika bakoze igitero gikomeye muri Korea igihe bagenderaga mu ndege zitwa Box Skull aho hari mu ntambara ya Korea. Mu mwaka w'1956 ku itariki nk'iyi Pakistan yabaye Repubulika ya mbere ya Kisilamu kabone nubwo yari ikiri mu muryango wa Commonwealth, n'umuryango waruhuriyemo ibihugu byakolonijwe n'igihugu cy'Ubwongereza kugeza ubwo. Tariki 23 Werurwe mwaka w'1937 Reverend Martin Luther King yavuze ko intambara ya Vietnam ari urukuta rugari ku bantu baharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ku itariki 23 Werurwe mwaka w'1970 umuyobozi w'agatsiko ka mafia witwaga Carlo Gambino yatawe muri yombi ubwo yarimo ategura kwiba $3 z'amadolari y'Abanyamerika. Tariki 23 Werurwe mwaka w'1972 Leta Zunze za Amerika yahamagariye amahanga gusaba ibiganiro by'amahoro na Vietnam. Ibyo biganiro bikaba byaragombaga kubera i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Tariki 23 Werurwe mwaka w'1983 Perezida Ronald Reagan yavugiye kuri televiziyo ko Amerika yatangije umushinga wo kwirinda mu gihe yagabwaho igitero cy'ibisasu kirimbuzi. Ni umushinga yise Strategic Defense Initiative. Ku itariki 23 Werurwe mu mwaka w'1996 Lee Teng-hui yatsinze amatora ya mbere ya perezida yarabayeho muri Taiwan. Tariki 23 Werurwe mwaka w'1998 filime ya Titanic y'umwaka w'1997 yayobowe na James Cameron yatwaye ibihembo 11 bya Academic Award inganya na Ben Hur y'umwaka w'1959 nayo yari yatwaye ibyo bihembo mu mwaka umwe. Tariki 23 Werurwe mwaka 2001 ikigendajuru cy'Abarusiya cyitwaga Mir cyagarutse mu isi nyuma y'imyaka 15 cyari kimaze mu isanzure kigwa mu majyepfo y'inyanja ya Pacific. Tariki 23 Werurwe mu mwaka w'2021 umuhora wa Suez wari utangiye igihe cy'iminsi 6 ufunze nyuma yaho ubwato bwawunyuzemo bwaje kwitambika bugafunga inzira.